Lwendo vha tanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Mutatisano wa vho-nyalunako une wa pfi Mrs Universe Africa kati. Munwe wa vho-nyalunako vhane vha khou dzhenela mutatisano uyu ndi vho-Patricia Tshitema. U pfa zwinzhi nga lwendo lwavho kha mbambe iyi ri na vhone vhane vho-Tshitema. Vho-Tshitema ndi madekwana kha tanganedza mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Kha musi ri thoma nga u tou pfesa uri vho-Patricia Tshitema ndi nnyi? Nṋe ndi ṅwana wa u bva Venḓa ha Makhuvha Nḓarieni. Ndi hone nda aluwa hone, nda dzhena hone tshikolo primary ya Makhuvha, nda ṱuwa nda ya high school ya Tshivhase secondary school. U bva henefho nda vho ḓa fhano Johannesburg ndi tshi khou ḓa zwikoloni dzi university hune ndi na masters ya environmental management. Nda shuma ngeno Johannesburg miṅwaha minzhi u swikela like 4 years ago. He nda litsha zwo shuma nda vho tou vha property developer hune nda specialize nga student accommodation. Zwino lwendo lwa vho-nyalunako lu bva ngafhi, lwo thoma ngafhi zwavhuḓi? Lwendo lwo thoma fhedzi ṅwaha wo fhelaho. A thi ngo vhuya nda zwi ita hezwi ndi tshi aluwa na luthihi, a zwi ngo vhuya zwa vha kha puḽani yanga lini na luthihi. Mara hezwi ndi tshi vho vha property developer nda vho ḓa na student brand ine ya pfi Opal Students. Heino ndi brand ndi yo ṱhogomela matshudeni uri matshudeni kana vhathu vhaswa vhane vha khou ṱoḓa dzi opportunity vhutshiloni u swikela zwithu zwine vha khou balelwa u swikela khamusi henengei zwikoloni kana u wana mishumo, wana dzi training, tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi tshi u alusa vhaswa. Ndi tshi thoma iyo brand i tshi vho thoma u nthusa nga hezwo zwithu nda humbula uri ndi khwine ndi tshi alusa nga u tou wana platform ine yanga nthusa uri ndi multiply zwine hei brand ya khou ita zwone. Nda vho ṱangana na Mrs Universe Africa ine ya vha platform yo alusa vhafumakadzi. Mufumakadzi u ḓa ana zwine ene a khou tama u vha zwone na u vhona tshitshavha tshi tshi vha zwone. Platform ya muthusedza uri hezwo zwine a khou ita zwi multiply a kone u swikelela vhathu vhanzhi vhanzhi. Ndi ngazwo nṋe ndo swikelela nda ri ndi khou tea nda tou vha nyalunako uri ndi thuse vhaswa vhanzhi. Vho dzhenelela mutatisano wa Miss Universe Africa, kha musi vha tou vhudza uri khaedu dze vha ṱangana nadzo bva tshe uyu mutatisano wa thoma u vhuya swika zwino, khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi dzifhio? Mutatisano ya konḓa hoyu a si zwiḽa zwa kale zwo pfhi ndi vha ri mini pretty face. Ano maḓuvha u tou shuma u tea u ṱuwa wa ya wa thusa tshitshavha u ita dzi community development programs, zwithu zwo ralo u tea u raise dzi tshelede u sumbedza uri iwe ya shuma nga maanḓa. So challenges dzine muthu a vha a khou dzi wana ndi u kona u raise tshelede dzine dza khou ṱoḓea, ndi u kona u ita impact program ine ya kona u ya tshitshavhani vhathu vha vhonala uri matshilo avho o shandukisea. So u tea u vha wo ḓiimisela vhukuma uri iwe u ḓo khokhonya mavothi manzhi manzhi uri vhathu vha kone u thusa. Arali u tshi yopa ho muṱangano a si wa ho mutatisano a si wau ngori hafha u tea u ya u tshi ṱangana na vhathu vhanzhi vhanzhi u itela uri u kone u vha na impact kha tshitshavha. Vha kha tshiimo tshine tsha vha uri zwa zwino vha nga kha ḓi kunda kha heinoni mutatisano wa Miss Universe Africa. Kha musi vha tou ṱalutshedza uri zwi amba mini kha vhone, vha ḓipfa hani musi vho nangiwa sa muṅwe wa vhafumakadzi vhane vha vha uri vha nga ḓiwana ṱhamusi vho ṋewa khare ya Miss Universe Africa? Sure, ndo takala nga maanḓa uri kha vhafumakadzi vha Africa ndi muṅwe wa vhafumakadzi vha 22 fhedzi ane nda nga ya nda wana tshiphuga hetshinoni nga dzi 9 dza July. Ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa uri muloro wanga wo kona u thusa vhaswa vhanzhi vhanzhi u tsini. Ndi khou vhona u khou ḓa tsini na zwino ndi tshi tou vha finalist fhedzi ndi khou kona u swikelela dzi khamphani na vhathu vhanzhi vhane vha khou nthusa. Platform hei inopfi Opal Student yo multiplier i khou thusa vhathu vhanzhi vhanzhi. Zwino ndi pfa uri ndo hulisea nga maanḓa u tou ḓiwana ndi muṅwe wa vhafumakadzi vha 22 fhedzi. Kha musi mbudziso yo fhedzisela ndi ya u tou ḓivha uri lushaka lu nga vha thusisa hani, hu na hune ra tea ṱhamusi u voutha kana uri ṱhamusi ri vha thusa uri na vhone vha kone u swikelela kha uri vha nga thuba kana vha nga wana heinoni khare? So hu khou voutiwa nga web tickets. Arali vha ya kha web tickets vha wana Mrs Universe Africa huna vha ḓo kona u wana dzi details dza hone zwo ri vha votelise hani, dzi vote dzi vha dzi 10 rand kana vha ye Pick n Pay ri tsini navho vha swike vha ri ndi khou ṱoḓa u votela contestant number 31 Patricia Tshitema. Vha ḓo vha thusa Pick n Pay u renga, ndi hone futhi uri easy sa ri vha tou ya Pick n Pay uri vha nga kona u votela zwavhuḓi. Kana nṋe vha ntevhele kha Instagram Patricia Tshitema nahone vha kona u ya hanefhaḽa vha tshi khou like dzi vote dzanga dzi khou aluwa hanefhaḽa kana vha ye kha Instagram page
ya Mrs Universe Africa na yone henefhaḽa vha ḓo wana tshifhaṱuwo tshanga ri 22 vha ye straight kha tshanga vha ḓo tshi vhona uri heuḽa ndi ene na dzina ḽanga ḽo ḓi ṅwaliwa henefhaḽa Patricia Tshitema vha ye henefhaḽa vha press u sumbedza uri vha khou mpfuna vha khou ntsapota riṋe vhavenḓa ri khou yo wina hononi mutatisano ra imelela Africa yoṱhe heinoni kha world Mrs Universe ngauri riṋe ri khou ṱoḓa ita zwihulwane sa vhavenḓa. Vho Tshitema ri khou livhuwa nga maanḓa ri vha tamela mashudu kha lwendo lwavho lwa mutatisano wa Mrs Universe Africa. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa hetshi tshifhinga tshe nda fhiwa madekwana namusi. Matsina avho ndi vho-nyalunako vhane vha pfi vho-Patricia Tshitema vhane vho dzhenela mutatisano wa Mrs Universe Africa ri khou vha tamela mashudu vho-Patricia.